Okay, once again, yung pagkaldo tayo amin. Kata kayo apo katumdum ngayon. Iti programa ng Paul 1. At kami man dito lang nga po 97.7 Sweet Radio. Santiago City. Ituloy tayo nga road. Iti programa tayo. Dahil man may isang requested song over my personal number. Kat kantain ka nun ni John Mark. Iti anak ti Manalon. Agsao ka. Badik kabisado da ito eh. Nakakabil dito niyo. Bakikan tayo man dati anak ti Manalon ko na nga. Bagbagay mo kanu ta agat lubnak ka. Galasan. Madimot anak araw ko agat sakati lang. Sakati. Agat sakati ha kanu kas ka kanu gapom naki pahinante iti ano ti awag di kuko ti tracer no kan. Abisilya. Ajag kuko ti tracer aji isubsubo iti Eric ay ti taga Subo. Ano tawag nga kanya da? Taga-Subo. Pahinante, mati nga pahinante. Tripulante. Tripulante. Dita suot mo, kasi akala ka no, tripulante. Apo, nag-social mo tanay, gap. Oy. Gap nga jacket. Amo miya, kita ti magatang tata ita palengkin. Awan di malasin ti original kada local tatanta tultuladen mo tan dagiti Pilipino dagiti imported nga badbado iso nga no daduma makapawan pay ganas si gumatang ti original nga Levi's sa nagadumot ti Levi's nga agin Levi's lives ko na baliktad ti spelling na di ba? Levi's ko na lives ko na one gadugap itang karewar ta palengke sa 75 pesos lang ayan di ba? So nga ro, dahil tati... Nengpis na tela na niya eh. Kasla lang CD da ita. Ore agarami tati adong nga CD. Anagadong mala pirated ita nga. Kalang lang nga na mala nga CD. Ang nga mga agbaya. Diba? Siyempre, tangkiligan tayo apo, ti original. Sa bali lang ti original, siyempre. Kan? Ken guwatang kayon, siyempre. Adaladawa na da ita. Samantalang nagumatang ka ti pirated ka CDR kunana. Ay rewritable. Computerized lang nga po iti markana. Samantalang DJ kanya talaga nga na-imaldi talaga nga madi in USA. Manufactured in US nga talaga. Iso nga grab your copy karo ba? Kat pagyamanan may no kasta ti mapasamak tatumultulong kayo ti industriya iti musika Ilocano. Nga rod may sa apong nga Ilocano nga sonata nga nagtaod kini Danilo Palabay ti inak isagot kada kayo baba mga maysa. Okay? May saag nga anak ti Manalon na igugurat trabaho taltalon wanta karbegak nati tumulong nuawan ti klase kenchen pod bakasyon namnamaek adi kanto maawanan ti pabiyag sumagmamano abunlan at ang tupay basit paglakuan igatang mintut datu makasapulan no kanyak abiyang ay kasmanla ay ayan dagiti arami jay kataltalunan ay awan dukot ken pakariribukan di bagi pumiksa sumalun at pay yun ani dakkel tababa ani akin pito jeng ato kasta Panturya no kanyak abiyang ay kasmanla ang ayan dagiti arami jay kataltalunan ay awan dukot ken pakariribukan di bagi pumiksa sumalun at pay di bagi pumiksa sumalun at
Okay, para kada kiti managbasul, kan di na kahit nga aklunin ti basul na, at yung managpabasul na. Basul ko kadi, ulipaten ka, kung ganto'y puso. Ko kadi nguiksikan dito'y panunod ko. Jakon madaeran ti puris asaen lep ang barukong ko. Amang lenes manggudas tuy biyag ko. Iraw Awanan day di ayan, hanang balut na irut akawan ni ayan. Kas maniyag kupas, tirak sakin samit abalikan. Yakin ka tanatalged tuy pusok kenrik na nganggayan upaw ni hayat mo di mapagpiyara. Awan ser-serbina ti ayat ngay nakimparik na inak tinagibit italeken ng nama nagsulbod nagbunga dayiti nga arapaa nga inta minulit ti kawiken sa pata no siyak tutay pumusay lagi mo tulaen mangbiag tinaglabas may kupinan nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasanta nakelkan nga ayan. Jak ninamnaman akastoy ti intad mo akalakaman inyawat ko to'y ayat ngem paiti inkain supapag kasanuwak pa'y itan batim to'y puso nga agmay maysa nga aglakan impaay mo apanusa awan ser-serbina diayat ngay nag-iparik na nga inak tinagibit italeken na naman nagsulbot nagbunga dagiti nga arapaan nga inta minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagi po tulaen mangbiag tinaglabas na ikaw pinanakalmanta naputar akanta
arbis amang pasanta, tinakel tayo na kaya. Nusyag tutay pumusay, nagiputulain, mangbiyag tinaglabas, na'y kupina nagkalmanta, naputar akanta, arbis amang pasanta, tinakel tayo nga aya. Apo nagatiddugan at ang panagsagaban. Nusyag tutay pumusay, lagip mo tulain, mangbiyag tinaglabas, na'y kupirin nagkalmanta, naputar akanta, arbis amang pasanta, tinakel tayo nga aya. Tinakel tayo nga aya. Tinakel tayo nga aya. Apay. Di kantong malipatan, kung ato'y puso, uray awag katuwigan na, di tunggal aldaw, uray pa'y nutawin, iti naglabasin, di munto kunain, amalipatan ka, ingatong paltanin. Kanayin nga at takaniyan, tiimpay tulin mo nga ayan, nga impaay mo apagbiyagan. Uray tumay sa atupayen, analangis abangkay, di mong tukunain, amalipatan ka, ingatong paltanin. Di kantong malipatan, kung ato'y puso, uray awan katuwigan na, di tunggal araw, uray pa'y nutawin, iti naglabasin, di mong tukunain, amalipatan ka, ingatong paltanin. Kanayon nga at takayan, iimpay dulin mo nga ayan, nga impaay mo apagbiyagan. Uray lumay sa aktupayen, analami sa abagkay, di mong tukunain, amalipatan ka, ingatong paltanin. Di mong tukunain, amalipatan ka, ingatong paltanin. Itang arud, iti maudi sonata para iti may kadwa pa sa iti programa mi nga napoluan. At da kami manen, katag subli kami apo, kalpasan, ti sumagmanunga, pamalagip.